Sanibona ekukhuleni kwethu nje sikhula siqala sithola amatoho bekuthi ke endaweni thola ukuthi khona umama nje othi awu wokungithengela udrink awungephe phela 50 rand ngithenga udrink awungephe 20 rand ngithenga udrink sibanikeza kwaya kwaphuma izexwayiso kwathiwa hey ubagade laba bantu abacela imali ka drink bayayithatha leyo mali beyokuvala uyigade leyo nto le yomuntu oqhamuke ezocela imali kuwe bayayiboleka imali kanti umuntu uyoyisebenza ungcono mtransferele sikhule kushiwo njalo thina yahamba into isithi manje umgadi umuntu osuke ezokupha imali leyo mali usuke seyisebenzile usuke ethenga inhlanhla zakho usuke enza yabo igcina kanti sidala iconfusion nendida nje ukuthi isenze njani siyayemukela imali esinikezwe abantu noma asiyimukeli siyabapha yini abantu asuke becela usizo noma ke asibaphi omunye nje ubaba wakwangitshela ukuthi nje yabona nje mawufika erobothini kukhona abantu abacela imali ngabe umuntu ohlanyayo ngabe umuntu ogulayo ngabe umuntu onjani ungajwayele ukumnikeza imali lowo muntu ngoba ufana nomuntu onosethenga ukuhlanya kwakhe ufana nomuntu osethenga inhlupheko yakhe ukuthi ayize ku ufana nomuntu othenga isiqalekiso sakhe ukuthi mhlawumbe njengoba enjena nje eincazamathe kanje emarobotini eincazamathe kanje edropeni uswazi uyashawa lowo muntu wahlukumeza abazali mhlawumbe noma mhlawumbe wantshontshela umuntu wamsukumela so wena usumupha imali ufana nomuntu osethenga lezo zinto so iya ngokuya nje iyadida usuku nosuku ukuthi yini akumele singayenzi akumele yini sibaphe aunty nogogo bendawo mabecela imali ka drink ngoba bazosiloya isishintshile kithi into manje asisayemukeleki imali manje mawuyimukela imali lowo muntu lowo usuke ethenga inhlanhla zakho yabona ukuthi iya ngokuya idala isiphithiphithi akekho omile ukuthi okungenziwa nakho okwenziwayo nakho sibuyele kuphi sibuyele emalini ecoshwayo imali uyicosha nje sekuthiwa hayi ungajwayele hamba ucoshana nemali zabantu nginaye nje umuntu mina engangithandana naye iqala hayi impela bengayicoshi noma ngabe malini kusukela eshumeni kuze kuyofika 1000 manje kuphepha ukuthi 200 laphana nje wayodlula ngathi ubona iphepha itoilet paper nayo futhi esisebenzile wayedlula kanjalo nje ngize ngithi hayibonansi imali ade nje lutho iqhamukapi lento le enenkolelo nayo ukuthi leyo nto le izothenga inhlanhla zakhe wayengayithathi so ngisafuna ukwazi ukuthi ake sithi sisesimeni sendlala ekhaya akuhambe kahle kade ukhuleka uNkulunkulu Nkosi nakusolela singadlile Nkosi nakho ukuthi nakho usuthi uyahamba lapha endleleni na wallet ongena amakhadi phakathi ongena phone number ongena lutho nje uno 3500 uwe nje phansi awusawucoshi ngoba nakho ukuthi uthenga inhlanhla zakho uzohungula inhlanhla zakho so ngifuna ukuvezela abantu ukuthi indlela yethu yokuyohlola nokuhamba ogobela abahlukahlukene nezinkoleloze nje ezigcwele ku social media ziyasilimaza ngoba sigcina singasazi thina ukuthi yini ngempela okumele singayenzi asabanikezi abantu imali aunty bethu nomama bethu endaweni ngoba bazoyiloya imali noma asisayemukeli imali kwakubo labo aunty kina noma kubani mayithi umuntu nje kwethu na 200 rand uthenga udrink bathi abanye cha kumele ungayithathi leyo mali ngoba lo muntu uzothenga inhlanhla zakho sengakuveza nje nokwenye insizwa lapha ngithi hambe nikeza abantu asuke behluphekile abantu bayahlaba bahlezi impela bathi i-wrong kodwa futhi akukho abakwenza ubona okuright ukungimboza noma ukuvimba lokho kwenziwa yilensizwa wrong bancamela ukuthi akuqale kunjeyana konakele kunjeyana so ziningi izinto ezididayo ngemali ngisafisa ngempela ukwazi ukuthi kwenzakalani ngemali ngempela siyabanika abantu mabehluphekile noma sisabaniki bazothenga inhlanhla zethu siyabanika yena abantu abehluphekile nabo kumele bangayimukeli yini imali ngoba nakho bezobethatha amabhadi ethu angazi ngiyafisa nje ukuthi ke kube open topic kube khona nje umuntu ongasiphawulela ukuthi yini eyenziwayo yini engenziwa emalini ngoba mawumnikeza umuntu esandleni kuthiwa hey uzahamba yokuvala lo muntu wrong ilo mukela ilo onikayo owenza into wrong ngoba bazomvala sijikile manje inkulumo isithi nalo onikayo naye imali useyisebenzile ukuthi athenge inhlanhla zakho mina bafowethu angazi kodwa nje ngiyakhala impela ngibona ngathi akusekho kuright noma ngisho ukuyicosha manje ubuthi mawucosha imali wazi ungaza nganenhlanhla hawu ngifica uwallet kanje ngafike ngakhipha imali ngashiya uwallet namakhadi akhe ngoba uyasazi isimo sesekhaya ukuthi kume kanjani uyazathi imali uyidinga ngakanani njengoba ubuka le video yami nje mhlawumbe uyawudinga 5000 mhlawumbe uyawudinga 10000 nanku usucosha isikhwama semali phansi
esiqumbile njengabe iphesi ingabe isikhwama esikhulu nje sinemali engaka hawu nansi imali uNkulunkulu wami ngaze inkinga zami zasolve hayi awusayithathi ngoba abantu bazothenga inhlanhla zakho okuze uyoba na 60 ungaganiwe ungasebenzi ungenamuzi 61 65 years lutho inhlanhla kodwa mase qhamuka umuntu esethi ukuphi imali erobotini sithatha inhlanhla zakho nawe mangahle uyibuke nje ziphi angisho ukuthi awunazo ziphi kodwa ke lapha inhlanhla afuna kusebenzela uma ukuthi inhlanhla yakhe ibivalekile sonke lesikhathi bathi ke hamba ivuleke ngesinye isikhathi makufika umuntu ekunikeza 5000 rand why ungacabanga ukuthi hayibo zaze zavuleka inhlanhla ngoba ngishaba kwethu engibelamayo ngishaba kwethu engizalana nabo abaze banganika kusho 20 rand kusho ukuthi nake imsekuyalunga yini nakho sekuqhamuka umuntu osethi angihambe ngothenga igross and ngiyafisa ukwazi ukuthi naye umlungu usenayo yini leyo nto leyo ukuthi naye aphuceke idlozi aphuceke inhlanhla ngoba nabo abelungu behamba behla benyuka bama foundation abanye besinikeza imali benikeza abantu imali makwenza umlungu nje abantu bakushayela ihlombe konke lokho bethi nje wazwana moya omuhle umlungu akafani nabaku kodwa makenzwa omunye umuntu omnyama bayamxeka so ngibuza lokho ukuthi le nto besiyazi thina ekukhuleni kwethu kuthiwa ungamnikeza umama wakabani imali noma ungabajwayela ukunikeza omama bathini imali ngoba bayayivala hayi sijikile mase kuthiwa kwayena lo okhiphayo manje nale oyikhiphayo naye impela hayi usuke sezokuvala so umbuzo wami uthi yini esingayenzi asibanikezi noma siyimukele ikupho okumele singakwenzi Siyacela ngenza ukuthi maqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi 2 ngenza kwethu kumaphathanisi ukhuluma indaba enkulu la umkhwanazi indaba yokupha umuntu imali mina nawe bengathanda sihlangane lapha kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba siphinde sihlangane kwividiyo elandelayo ungakhohlwa ukucofa subscribe button ngenza kwethu nisibeke lapha ku 1000 subscribers